Hey, umpumelelo usivala le milomo yethu mikhulu ingoma Mgobhozi sithanda uthetha mntakabawo. Nansi ke ivideo yakhe kunye no-anti Amahle ke Mpumelelo siyazi simbone emlobola pha kwizingane zesithembu season 3 ngowakwaBiyela. Nawo anti ke ebekhe wavela ethethelela ke phofu intombi yakhe njengamphina uanti esithi uba like into ingxaki abantu kwinto kaAmahle noMpumelelo bathu Amahle makangabi noMpumelelo ngoba ekubeni koba bona benyamezele uhlala namadoda aselayo. Umpumelelo akaseli ethetha wethu and ke qinisa noAmahle bangawo izinto ezithethwa ngabantu bendizifaka ke ezo lives nani niyazazi andizobe ndicacisa yonke into. So ke bekusandoba bakho ke ivideo kaTirelo esenza ke into campaign and then behambile ke nefamily yakwaMseleku yakhe omayeni bekhona omnini like abantwana bakulompumelelo ekhona ke nonyana wakhe nabanye abantu. So ke sabhizi sathi ba hey kutheni ngathi uAmahle uya sideline yena engabikho uTirelo yena ebakhona ezintweni kukhona lanto ithethwayo ke ngabantu yoba uAmahle noMpumelelo noba bechatela for ishow but ke ngoku nanku uMpumelelo esibonisa uba hayi isavutha into yakhe noAmahle kwaye ayonto ya show okanye ayingomdyolo nje kulotyolwe apha. So that means uMpumelelo is part of ifamily kaAmahle nefamily kaAmahle noAmahle bayi part of ifamily kaMpumelelo. Khanibukele ke nanku uMpumelelo noanti. Amthombeni wenzani lathi ngizobheka ukuthi umntwana uhleli kahle ngabe yonke into uyidinga uyitholi. Ngizobheka nje angifuni nje kwenzeka iphutha. umfazi wakho uhlangana nathi Phela seyabakithi labantu manje ngenze sure ukuthi ba right ngaso sonke isikhathi. angiyithandi le nto ukuthi uhambe ebusuku. Angihambe ebusuku mina ngifoneliwe ingane yakho yathi uma ungaphandle ngathi angiphuthuma ngibuzana nane location. Kumele sengithule abo abaphekazi bethu ukuzogcina abahamba ebusuku kushawa othwalo. Uthwala manje futhi manje njengoba ngivusiwe mina kathiwa ngize la uma ungaphandle. Awu Hayi ke simvile bethunana uMpumelelo ezithethelela xa ebuzwa nguanti kaAmahle ngoba phandle ebusuku kwakhe uthi kena ke ebeze kuye ngokuxelelwa nguAmahle ngoba kaloku sebeyifamily ngoku so funeka bejongene. So uyabuza ke omnye uba uwaqedile amalobola kaMabiyela ubuza phantsi kwale video njengoba sasibonile ke ba uMpumelelo washiya inkomo enye yemali ezinye zamanqina ke kwathiwa ke zawulandela. Omnye ke wabhala wathi yho akafane walobola nge6 months kulamzi uMpumelelo hayi bandla wayengafuni ukuphoswa yintombi entle yalamzi hayi zinhle impela. Bebona ke noanti kaAmahle lo uba emhle so bathi zinhle impela intombi zapha kwaBiyela. Nankomnye ke esithi dadwethu umtshele uMthombeni ukuthi aze nje ayirabishe nje ingane yethu simjongile yena ke nguzane le princess Biyela. Hey hayi ke Mpumelelo kwafuneka enze sure uba umphatha kakuhle uAmahle otherwise sengxakini. Hayi ke siyabona uba akukho sideline nobethunani kubanjweni kuyifamily apha and ke asizobona yonke into ku social media. Enkosi kakhulu ke uthini bukele le video Mgobhozi uyanibona kwivideo landelayo. Bye.